I don't normally do this, but my for to so quick one, very quick. You see, Black Kofi Asamana ba Kofi Adomah when you nan krata here the first. Na Asamana nyaba nti you know, I was see chim no bia zan kwan kofa, an kwan ko twan transfer ho because my who comment bia nkrofo say op public sympathy say say you know who say comment na who say we a shallow minded person. You understand? Obi obekasa Asamana bia no who say shallow minded person because say op public sympathy Kofi Adomah dey dey we nyanyadom. Covid even kwankwa na nyamiadom a brand on its own. You understand? And say ubejina be ka say ya kotwetwa Kofi Adomah ye sika twetwa ni pada side we dey kan twetwa ni pada side na say be ka so public sympathy na we shallow minded pa and obi so ntimi nya obi bibia okromo breko bi no bibia ba mfa wento so one ne yakoba ya ma asam ne ba ne say breko fi ekọ ne fie na woda master state ho na mbra okokохwe ho chechekecheke bibia no and osim say okoback na kwan no so a and hu say moto nkofo mienu bi ti moto ba ko so a omo asha say omo point so that mark I don't say as a like na say aha nti omo asha say omo point ni car no I think say munnim ni fi nemu car no and omo point car na say onuni nti Black Kofi hu sa no and ko gina na dafo bi nchen e estate ni outside the estate we gina by 30 minutes nkofo no so ka gina nti hu say nkofo na move no and ono so otu ni car nti tu car no ko na ni gaga no ko hu say moto na edi na gina apakisi ho ena okowura asori bi e estate ni chan wa ICGC ena okowura asori ni de asori fi ho ogina ho be say some 30 minutes or say 40 minutes opie be na boys ne ko nti otuka no okono owura ashom oda shoma estate oda shoma side ho na owura inside ho na ena ohu say moto ni say dinachi full speed pa ba na dwan maso say some microphone because them say almost as some moto no nim say sa boys no and am rush be gina nanim am the motor no rush be gina nanim as the careless so be careless and you know the motor so they ride it no be say careless na nipa bo ntia band na obo advance brake gina e obo advance brake gina na boys no obi say boys no ban nchen because of careless driving into obi say boys no ban nchen ba bibisa ntia or drivers because who say mu chase no the speed and na Kofi nti boys no brush ban nchen no mu kita sekai and no mu sha say mo the sekai na bobo na car glass no mo the bobo ma but so like na glass no empire unfortunately for Black Kofi one lock in car gate no nti abrante no so gate no ma o twen pie no o twen gate na gate no ebie the gate no bie pen or start say o twitwa no car no nti mo targeting na nim gaba ku free na no say chale make we finish in face make we clear in face make we hit in face asama guy na kan start say do sika no twitwa Black Kofi anim na Black Kofi de nsa na o de block can't no de block o de nsa block sa Kofi mu say nsa nyina omo twitwa nsa nyina nti o hwe nsa left na ya twitwa wo say na edwa can't no omo twitwa nsa ni papa nti eba ne sa no na branch ba ko na mkita fu galo mo mkita petrol na mo sa mo tu petrol no gu no so e wo car mo du petrol no egu no so car no na mo on lighter nti branch no so lighter ne pe na ga ba ko no gina onje no make no be na make header make just head am then go ye prepare na ne enko na ga ba ko no se dabi mansion nti o so lighter nti o so lighter third time no Black Kofi won za de na no ya ye din no na mo block the car na nti no hu sa obe ya obeko nti hu sa no ya din no tia car no so ko fa moto no so emmo moto no this speed no oblidi nti bo modern ko speed pa ko bura filling station bi no ko perform o park car na pe no free car no ne car no wasro nti o park car na no free obi gate no free car no e to form ko to ba ya filling station for no no so like no yi ni phone ni ma no ntimi nka so ntimi nya hwe nti no kita ni phone no de ma full attendant ni ba ko ebo ni wife din sa wa save ni wife din so no so on fresh a number no nti o frɛ na ni wife ma me no kra frɛ ni wife no waka che ni wife na ze ni kuna wu kra like wu nti ni wife sha say Mrs. Miracle do ma sha say osu Mrs. Miracle asu Mrs. Miracle do ma sha say osu na ma me ne ka che ni se full attendant ni ka che ni se wanya wu awie nti no onje su na osu kura nya de obeba biem mama no so anya de ntinga mama we obi bia nche senga ono so go that instant you understand the Black Kofi ekọ totally off and amode ne ma Mrs. Miracle ma rush ba ho but before that no time a wo hu say boys no HC no Black Kofi fa phone e frɛ na dapo ba kon police ni e wo kuntunsi na dapo ne ka che Black Kofi so on frɛ 1855 tio na dapo police ni ka che ne so on frɛ police number 1855 no o frɛ sa number na police for ebeba ebeko police for na omankaza ma atani tu ono ofre ya na number no ebonyum sa
yellow point sa 1855 no sa na ebo nyoma anti ojai frɛ na omo kokoye ne sa e wo kwan no so no omo de nukokoduru hospital na chese ontimi biem na omo de sa ye frɛ ne say no Mrs. Miracle Adomah kra ne fa ode nukuru no erahye na omo de no ko hospital yambo hospital ne di omo de nukokoduru hospital omo sha anadwo be I think say 1 more ndi 2 ye bedu fie be 4 ye bedu fie be 4 so but ono amode ne bedu fie be ye ni fi hospital bedu fie be 2:30 to 3 am and ye bedu fie 4 because fi no ho ba me ho no wa nti ye bedu fie be 4 so but you see omo yes I na mani nyina no omo to be daddy and you know those people you understand nkoso ana monye ne mo ye no motam bepie so that's here lady na wo estate ho a why ohhua se anoma ya tutu no ho no bola be de ya tutu no ho no why ohhua na Kofi be du ho na se wo na wo fa phone e frɛ ye say omumra me attack boys because you could see say the boys are from that the mass estate area ho na omo na be attack Kofi enti sa boys no na wo adwen say nka mo kunu nka mo hye mpu anya say omo kunu nka omo prepare no nka mo hye no lady na wo fa phone e frɛ ye wo fa phone frɛ say Kofi aba estate inside nti boys na me attack no wo yenimo menye why this obi nimo yenimo man na wo tema wo kira de o tema school first now kira de o datus eni yi wadi se wo kira de o tema school wo so hyase bi wo me suspect wo hyase bi na won so ye beba mo nyina ye beba mo so one after the other nti mo nto mo bopa mo prepare entwen se mo kunipa no ne mo benya no so mo be na ne o hyase na open public sympathy no or can de ne dia de or can de na ase de onu nkwa ne kronkron a wo hyase a wo pese ye ku Kofi no kosoa why kosoa ye ku na da pade no aba befa na da pade no aba befa sansanfo na ekoso okruma na obi suso wa wo suso be me de be kam so bi timi obi okruma obi ko bi onyu dia hwe o wa wo suso wa adwen se wa obe wa no gbaja adi phone be si wo so aba be di atem se ene Kofi Adomah esi no obeti BBC a mun transinti asem no mo ye nya mo pe you understand anya fine uni ma asem na obi oben you call now the person explains the thing to you don't just come out and be insulting the person nipa da sa ne betimi de seka atwa no ho ade wagimi obodan for crime fa udi abakra bo no kro dwane na nipa da sani obodan for crime se mo jawrane no lady na wo da mass state na uma information no koso anaye yenim yawe koso ana masa information na this time around na mo ba na physical no mo spiritual sa the mo ba na physical nkoso that's ye ba ye nyina ye ba yes mo information mo nkoso oba around bia na mo frɛ no nkoso na mo frɛ yenim nyina the mass state for yenim mo boys na mo ye za dem Oniado for dear no how a dear no adwendwen dear no kodan na edan e na wasiewie e na wo penchen papa e de aboso anadan a wutimo na senso to a enwunu enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem e de amasan krofoni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa emaw enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo nsa se wo madwuma so aninti no adansifo womo atum ni true things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda